Ndabashimiye mwese, ndabashimiye inshuti zanjye, mwebwe mwakoze subscribe, mugakora like, mugakora share, mugakora na comment ku biganiro byacu. Muraba agaciro gakomeye cyane. Nshimiye abanyafurika bakoze subscribe ndetse n'abandi bo mu Rwanda mwese n'abandi bo hirya no hino ku migabane igize isi dutuyemo, mwakoze subscribe mugakunda ibiganiro byacu. Aho tugeze ni heza, murabizi se, n'ibindi byinshi byiza biracyaza. Umugani wa ya ndirimbo yakingije musigo biracyaza. Ibiza ni byinshi tubafitiye byinshi byiza cyane. Nishimiye kubana namwe kuri iyi YouTube channel yitwa Rwanda Actions. Iyi ni YouTube nziza, ndabasaba kugira ngo mujye mufata ibiganiro byacu mubisangize n'abandi, kandi Imana izabaha umugisha. Turabakunda cyane, nanjye wifuza ko namushyigikira wese rwose azambwire, nzamushyigikira. Nanjye rwose unshyigikira wese, congratulations to you. Murabona ko views zirimo ziragenda zizamuka. Igihe kimwe tuzicara hamwe tugende dusangira, duhura bo mu bihugu hirya no hino, duhura bo mu migabane hirya no hino, tuganire. Mbashimira cyane, ndabakunda cyane. Aba diaspora mumeze gute? Abantu bo mu Burundi mumeze gute? Burundian. Abantu bo muri Congo mumeze gute? Abantu bo mu Rwanda mumeze gute? Abantu bo muri Uganda mumeze gute? Abantu bo muri Kenya, bo muri Tanzania mumeze gute? Zambia, Zimbabwe, Nigeria mumeze gute? Hi. I greet you now. I love you. Ndabakunda cyane. Abantu bo muri Libya, South Africa, abantu bo muri Sudan mumeze gute? Iy'epfo n'iya ruguru, North and South Sudan. Hi, I greet you. Mumeze neza. Abantu bo muri Algeria ndabasuhuje cyane. Mwese ndabakunda cyane, nishimiye kubana namwe, nishimiye ko twagumana kuri iyi YouTube channel. Kandi abantu bo muri Amerika, Aziya, Australia no mu bindi bihugu byose byo mu Burayi, ndabasuhuje cyane kandi ndabakunda cyane. Ndabakunda muri inshuti z'akadasohoka. Ndabakunda cyane rwose. Nifuje kujya tumbana namwe mu biganiro duhuriramo kuri YouTube channel. Abanyarwanda, aba diaspora mwese mwumve ko mbakunda cyane. Congratulations to you. Ndabakunda cyane. Murakoze rero, nakagaruka. Umuntu wese ndamushimiye rwose ku gikorwa yakoze kuri iyi YouTube channel. Amahoro y'Imana abane namwe. Mbifurije kugira amahoro, imigisha n'ibindi byinshi byiza cyane bibasesekareho. Mwami Imana abane namwe. Amen.